abareba KR Media Center twabashemerwa mwe bare tuning on amazina nbanyeta Ambassador Edsa wa hosting irizoba twagera umugenyi witu uba kweta naza kubana yiyanjoraho mesho amweta Pastor Muto umunyeto wabenge uba kwesimsa ningo uba kumanya media munonga so twishagamba hanshonga nk'ibiri ningemwe so twansaba ngo mwetereze mugumene itwe aha live tuyongere kubeyongera tuyongere kubahereze birungi program yeitweje bweno erizo twatenda kumanya Pastor Muto umuntu gutwataye serizo bogo mojo no mojo muto konka heine step yateiri kurgira media so twatenda kwe ngwahereze guidance ahamye twegeri yo kwa hansi eriye nyuma eriyo mbyaro eriyo mutawuni nabo bagere step yibatera kumanya questions za media no basa kwihamu kirungi media no basa kwihamu kibi so kiriya hariwe ebirungi na nebibiriyo media so twantwena ngutubanze tugambe aha karungi ka media twenda kubanza atugambe harigire na hata hari mwenu twakushemerwa tutagire kuzahare twakushemerwa Pastor Muto tweyongereyo muno banzo tugambira amazina gawe nebiro kukwataho ninye nakira ushanga and hosted. I can't take it for granted. Tinya nshomere munonga tinya muhango musaizi kandi tinya rukumanya gambaji. I believe it. Konka kuband hosted biro bwinji ni considering ankembabazi grace upon grace. Amazina ganje binji nibamanyeri ya Pastor Muto konka nyo ndi omwe ombanta bakuriro muka yabire ine dini nyingi nkakuriro muka ina bana abina mazina g'abasilamu kandi niyo kaniyemwe ina bana bina mazina g'obukristayo zina lyanje ryo kuba aside y'obisilamu nkakura ndikumanywa nka Sharif abantu abinkuze nabo murimbara aside ejo then aside yanje yo kushanga ngo umuntu namanya Pastor Muto takumanya lya Pastor Muto namanyizi ine lya Godwin but majority 99% nibamanyizina lya Pastor Muto. I think tinyine kinkubasa kweyanjura ekirengera ali Pastor Muto nirizi nero barukumanya mbwenu Pastor Muto ni yangu mamuhurire ebyabasa kubana yiyanjuraho wenkawe aha amazina ge nenga aharigire na hati mwe twatwenda kumanya ngu project eje ya media ukagitandukota ukaza kuzo media kumanya ukamanya ngo hati ngo za media wabitandukota noho wakwenkarejingire ngo mwe haza wazo media industry no basa kupushinga no shangane waza on top of western so nanyenda kumanya iwe media no habasize kwegesa ngo media no jikosoti ninga no giroti no habasize kuherezo bhabuzo ekindi kusimira mukama buri kintu cyone kiri amagara ganje increditinga muntu ni creditinga rahanga kine muntu urashita misakangira ati tandika media rahanga wenga niyo shonga ati nyine muntu wa inspiring it was 2024 nkabandi yo murembo rwambara ndiyo mburizi wenjiri omyanye tari yemwe nemwe abamwe twakira tweshanga mu kijungu abamwe tweshanga Global High School abamwe tweshanga omyanya ya katetokwe cyabire kiba kintuireyo no kuburenjiri na isiyo bwire omurinya hazamo mu rogwa bintu gureba ebinte bishemeye kuba ningambaho konka hataruho kubasa kora ki okubegambaho nyo ndi kuza kujoininga media nkajijoininga the pastor konka side ya industry ya secular obwiro buna joiningire mu media nkakoraho n'abantu bingi nakoraho na EDB representant GNTV arukukira kunta ya isomo gospel vimba ninja natungaho program GNTV erukushomesa amazima garingahi erukushomesa bitabo bibiri Bible na Qur'ani amazima garingahi ukokwe narugayo ninja nakoraho na KR Media Center for a long period of time nakoraho na Moyo TV Moyo ainepoke joy intunosha ebya media nawe no kuyamazire ya stepping aside ya zone business urugendo rwanje rwija nurumanywa nko muntu wabirari ya side ya secular. It was 2025 in the month of May I was arrested bankoma konkaba konkomera media
ekyankomise by then tukaba twinemu scandals z'ebintu ebyabire niba bari mu church kandi at the same time bitakwenda kugambwaho. Pastor Mutoni ariko nagira nti no ekiti cyakubire nkikorwa mu church ecyo murokore tuwe yakubire nakora ki nakikora. No manya mazima gona hine abiga kuruma kandi amazima hine abiga kuyamba nabo echo amazima ganje hine ugatarashemizi yajya ati Pastor Mutoni kankore ki reka muteko mu kifomi umuntu ogwe hine ibintu binje byabe nakora ibintu akabasogaruka muhati then kuna amazire ku rugo mu kifome. It was like my rise again nirizo mu kameri yanyu musi kuna harigiro mu kifome ikijana nebitekateko bibiri byo kugira ngo omwanya go kurwana na individual reka ntandike kurwana na satani natandika kuburengire rukumuriza abantu bingi bande banka motivational speaker abantu bingi ban criticizinga kine cyoriyo nobara kine cyoriyo noyiya but at the end of it bashanga Pastor Mutoni kine kiyabe nakora ki kiyabire na yiya ninga narwana nacho. Abokuba my intention was to deliver the message etaro common okushanga ngo nimbasa kugambe kigambo mute cyatakahuriraho nazo mbiburi na yihatayimu na ronda verses ezitaro common mu cyaci ije natandika kushomesa abantu ntoyireho ababa kubashoroza cyumwe kiyikumi but neji verse yakozireki eriyo abwenci kandi ebiye bitukoro mu kanisa Yesu atarabikozire you come and reply hata abantu bantunga mu interest y'amani munonga kugira ngo nija kandi ntanukine na nabandi mu rugendo rwanjye rwo kuburengiri nafunamwe ebizibu nabifuna ntine kanisa ebizibu nabifuna ntine mwanya ngo abantu nimbetaha wabure ebizibu nabifuna kugira ngo ina bafera bituye no mu kanisa abakureba ngo Pastor Mutokurga yo kagamba mazima uriyo noshisha katare abana betu barashome emotoke zivugira abo kubiha abantu ngo akatambara kakokureba nkakiya Isirayeli mukama niwe yakangambire amezi go mugisha ebyebyo byona hina byanyigize abo kwanyokija nimbagambira nti Yesu taine uyatambira ari kumuha katambara Yesu taine uyatambira ari kumuha mizi Yesu taine uyatambira ari kumuyeho counseling y'emitware 5 Yesu Kristo akatambira abantu for free ndukubagira nti twaba twina amanu go kutamba then why are we demanding abantu kugira mbwenu abwenci ntubanje abantu kandi bitaraba bikize abwenci ntwenda kusharura hitahingira tambiro muntu ncyakara yishakore ki akwebaza urugendo rwanjye rwatambura rutyo mukama ya bless why abasiramu bakandeba nko muntu ari kubahumuriza abakaturiki bandeba nko muntu ari kubahumuriza abaseventh day bandeba nko muntu ari kubahumuriza kandi nasharamu okuba open iki cyakiri kibi ni kibi iki cyakiri cyurungi ni cyurungi obori yankunda obatankunda obogashemerwa oba tashemerwa kasito mu bantu 10 harimo babera bareba amazima ganje mu rugendo rwe mukama yambresinga konga ndakizire kutandika ro rugendo runabani mfutebeza mazire kurwa mu cyome hari umushije mu ntaragamba amazina konka ine credit impango mu magara ganje ngo mushije akanshita misayangira ati no kimango muriwe harimo ikintu cyangu ecense takubasa kwemereza with time ubwo muntu ndi yamwanjura no musigazi kugira ngo no muntu mukuru myaka konka nkamuhurikiriza munonga na taking advice ye umubwiro bunabire nsigire nyenka umubwiro bunabire ntakine munywani yambere umunywani kandi yan supporting era abantu binje bakureba motivation zezona engiri yone yimburire tinkubire ninjubura umuntu ogwa haba atari mu magara ganje akaprayinga cyango munonga kandi umurugendo rwanjye rwa Charia said ya blogging secular I achieved the nkachivinga kintu cyango munonga kitari nyebo mu magara ganje nkaruga aside ya blogging ntiribare byamani munonga no basa kwebuza ngo eriyo nibare ki nkateri ibare rya rugamu gold nateri ibare rya rugamu diamond aza diamond ejiwe kabedi kushanganye ne connection na omega 256 because it was my wish nkabandi fan way from the beginning omuri byone cyasingire kunshemeza no kugira ngo ubwo mukazi tarampindwire fan wabura akampindura nkeka washanga natwantuganira nampabura natwabayine bituriyo ntugamba kare nuwo muntu utarandekerire even now ariko basa kumpa time tukaganira for almost a hour and twange twikirize now she's international washanga umuntu nkogwe nakuhata time yeye mukaganira
really nchikiri so powerful konka shi abarebe baitu abamwe n'abantu bebuzana bahuririza na pastor muto abamwe bagira ngo bishikana ushobwa pastor n'ababushomera ubwa pastor nozo mukoreji nozanka hi mwene bambenda kumanya ubwa pastor obo hey nayi wabushomere ningo babushomera ninga iwe kikafutaha munke iwe kandi ikindi eminyeto mutonke iwe kabata kuchara kunda kebitu kebyo nice cyakumotivatingire kugira ngo warga kuri yo musacira music weyisha kuno mu gospel ecyo kubanza incero no musacura bakabambanye ta pastor muto kugira ngo nkaruga kuriya nisha kuri izina watunga bwanya incero no musacura kandi pastor muto wabura buri rugendo rw'umuntu rwona rine checkpoints kiringa ngo kuwakubanoza kamparo kemereraho rukaye ukaronda hakanyama nobota kukoma rukaye nobanoye yongerayo hato urugendo rw'amagaraga pastor muto destination yaro ekaberi yahahinde nabwo cyo kura hinarabereho na skaziri checkpoints kubanoza kamparo kemereraho masaka ukemereraho rukaye ukemereraho konko muri byona okurwa mu buto bwanje ukikahahinde rizoba mukamana wayizire na nyombeka gabire gatarumane ganje we butari bubasa bwanje kazokura kwetegereza ndukumanya Bible kazakura kwetegereza na Qur'an ndukujimanya atino gishomise atino shomise Bible habari yo wanshomise Bible ayije habari yo wanshomise Qur'an ayije ndiyo mbantu abakomero mu cya gatanu tinyine na report yacu tinkamya ngukabire ni qualifying ngo kugenda umuseminary nakomere P5 tinkamya ngukabire ni qualifying ngo kugenda Bible college yona nakomere P5 icyo twije twakiteka rubajo urugendo rw'amagara ganje rwona okuruga inazarirwe mpaka hinderi izoba wagenda ukabuza mama wanje nagambira ngo nyoko rugami yake 3 na no gwakana na no gwakatano aba witu bakaba batandikire kurebeta ari umurinyi why imyaka yanje mito nkabamba nimbasa kuteka mama wanje cyata kubasa kora kuteka nahinduka mushabi weka yo witu abo witu babire batakubicenga abo witu bateka ngo mwana nanda kuremo kushoma bakantera cyuboko notekwa kushoma konka bakuntu arayishomero konko mutima gwanjye kunjangu no ushemire kuba ryo mucyaci bantu arayishomero mutima gwanjye kunjangu no ushemire kuba ryo mucyaci nicyo kinagambira ndi nyo kubandi ya omusacura nkabanta habere kugira ngo natoro umuhando wabula it was a checkpoint nabaninza Kampala na yemereraho rukaya nicyo kire kinagambira ndi bura ntona mukama natwemerezaho for a reason eshaheji tokabasa kunkoma ekizibu cy'emitwari 10 kandi omego unanywanire omusacurari yaho era nizobere bankoma management ya omega 256 ekarwana munonga kurebeka ngo pastor muto yaza hero omega akahidara ryo kugaruka ahansi akaterwa wabirankomere do you know what it means kuboriya ukawuresi mu omega ari kugambira ati niwe complainant wa pastor muto kandi kushaba umusasiri kushanga omega nagambo numai behalf nabwe urugendo rwanje rwona okuzo musacura okwija kuna dini rwizire rwebembirwe dini wabura abante kibabire batakuteka no kugira ngo nubasa kwimuka pastor muto ari kubasa kugira uyashabera pastor muto ari kubasa kugira ki yakora hwayi ibitekateko byabo bikaba ni biri mitinga pastor muto dukomurebera ahidara rya sacura konko ijuke nyuma ya pastor muto takurebwa akaba ariyo pastor esheje abantu barukwegwa niwe nyoweri izo then wambuze kibuzo eminyeto emyaka yanje ikukira kwejumbero mbintu by'edini orkwejumbera yo naba inendwara yagire ya inendwara nicyo kimwe kireba nk'ekitari cy'eminyeto cy'abantu bakuru na nabiki barungi nkimwe tumukira kuba mu mariyo mucyaci era wakureho mu ikimurungi mucyaci nayo nebizo erito mucyaci abantu bagakitongoza ngo ndutu ine yabiki babi konka nabaningaruka mu ntakoresa bwenge bwanje nkanye no kugira ngo eminyeto 10 yabeta kubaso kuhonaringa rahanga naronda mu muntu oraretereje eminyeto 10 yamanyangura rahanga ko zireki aro eshaje nabantu binja bimpinduira amagara gabo n'abakuru n'abato aro musigazi bakama mu etambara promax bara promax ari hizo barumwe ahamazire kumbika yija yanshanga antu yanje atuka pasita nyenda junwa why ekiyabire nasubira ngo nimbasa gukora tinda kikozire abo kuba umuntu w'amaroko mubika nakukoma nargayo nahababa konka akambika namuterera nakasimu abamwe batambuza rumors pastor muto adirinje na promax why
nkaba ntine kushana nanondijo umuntu otari pastor uba kubaso kubikaka ko mu muntu kanyine kuba pastor uba kubasa kugambo ekigambo kibi kandi akanywa noriyo wa mugambo ekigambo kibi akagaruka kamore ko muhanda gwashemye ogushemye nabo icyo nimpa myangu neminyeto minje yimberire cyo kureberaho kandi neminyeto minji yimberire tara ikamanyangu pastor mbyana basa kwikiriza rahanga narahanga kamuhise kitino somisho gabantu nanye nikiriza rahanga imbaso kuhinduka no hati nangwa iki kintu cyosire kibahamye tegera ku vision bo stage ekera kubona bonesebwe ibintu bingi ushanga abago ate umuntu nabayine challenges nyingi ko kweza kushono ushanga hagera ugwisho wenda kwihamuramwa ushanga hagera abakaza bayenda kwihamuramwa mweni we capacity takwija abashabi yabo bakwija bayine targets zabo zo kwiha wiwo no gumota kushanga ngo izina rya rahanga waguma no riherezo hamere uriyo muhanda gushyikiriye kandi ikindi nanka kuhatandikira ukugamba aha bintu yo gushyikirira gamba mazuma wagera abahekezi bingi ibuka ishota kuba controlling ninga ku maintaining nanka yawe jo ukaguma mu line ya gospel tuwakwatsa gwatu wazo wahamara hatamu iwo kibasizo tanke iwe pastor muto enshoga yo kubanze yo gwishiki omagara ganje n'abantu binjya biziremo kandi babonire abo bananye ndiyo muntu nindeba manyanto go muntu abonire konka wahindura ko kureba ibintu nande bintu byo kureba nibihinduka nyowe nimanye ikindu kwenda nimanya nahinkuza kandi nimanya na mukazi ki uwishemerire kuba nintungo mu magara ganje nabwecho umurugendo orwe timbikirize kushanga ngo embera yo gwikine basa kunteka hansi kandi cyara kuremese minyeto yabojo munonga n'abahereza bingi kababe na reveranda twine ba bishop sabagira mu ba bishop abweshonga y'abakazi that is a weakness eriyo mu magaraga buri muntu by the way karemesa na Samson ati nicyo cyane ndiyo niza kukoreka kugira ngo buri muntu weno wa mani yaba ariyo mushije weakness nabasa kuba atari umushuma abasa kuba nagamba amazima abasa kuba ariyo muntu murungi konko shange weakness ai nakazeke akakumutera konka wakureho bashije abona rahanga biyatumire weakness niki nabakazi abo kwecira ukwendo mutima bwo mushije kumugarra hansi no mukazi ecira ukwendo mutima bwo mushije okumuretero okurugahi yabari akoroba no mukazi yo muri gendo rwenka kibaso muri ngo nkugo emikago yanje bakaba atari basigazi emikago yanje bakaba ari abashije bakuru like mukama wa media jimba mweta Rama no muntu wabirankansoringa munonga rugombwiki yade no bunabire mbanta bwine konka kabansigara ninyebuza abwe cyo go mushije buru kubamwine nangambira ngo rugombwiki aza ya mbere cyo kurebera that man is very successful konka ekimuhindure successful no kugira ngo focus yeye tera habakazi focus yeye eri yakucesinga his dream nabwo ecyo emikaga yinabire nyine okabushanga bari abantu bakuru icyo kubanza ushanga ntatunga chance yo kuganira na no mwishiki ushanga cya kabiri ntatunga chance yo kwemerana no mwiki ushanga ntatunga chance yo kushanga ngo mwiki yaba too close to me wabura ekinte kintakayanga omumagara ganje hino mwicogu uwundi akunzire bakamba mweto Olivia wendi yagumani muhero bujurizi omwicogo was like a family to me is a girl or unconsilentine chindi when I was nothing kandi no mumbanta banyorekirembo true love really exists nkaba ni ndaro mu cyaci by then amwici yankunda yampa idea yo kuronda kaju twaronda kaju tutine kitanda mwararambo babirishe ndiyo ngambira mazima twaronda kaju wako twatanduko kukatura mari kumangu nangwa nanye boyfriend wanje naturanka natura akaju twakatamwe kitanda ubwo mwikingo zireki mwine akaju twatamu screen akaju twatamu entebe wabura twija twayiko misho twashanga ngo buriyo mayine birote byabe nakora ki na chasing amyaka yitu twaye bihango twazo mu bushwere it's a wastage of time twayisyakire aine ku moving on akaza bachelors ninga akaza degree ninga akaza diploma kandi nanyo nayisyakire nyine kuba pastor ndakibasabiriya bya I love you sweetheart morning baby byebyo nanye ntakibibasa inora antera rukwende shara inora antera rukwenda counseling nabwe ubwo nuwo muntu nanyo magara ganje oriziremu and I really thank God that
nobo harabe habiro misunderstandings kuko kumanya abantu abatwire hamwe but we came and we sorted everything. Now we can talk as a family. Then ine kinde cyuwambuza urukumbuza nyonka managing abataba enemies banje abo kuba ece kinte cyorumo wariyo nongambara nanka notera abantu bengi munonga ha mutwe abahereza barahanga tweta abahereza barahanga wakigamba tweta mwe niwo kamanaging otakwija kureba ngo abo bona waba managing wagumara inejo tubakutera hasi tubakuremesa tuba ecyo kubanza nkabanza namanyangu buri muntu wena naronda hararabire nanye ko kunkurondo kunda arabye henjire hangi yakuzire ki eyampire nabo cyo mu rugendo rwo kurabya henjiri kino ryo narondo kurabyaho ekishuba ecya kabiri ubwo muntu ryo naronda no bugayigabo kino ryo narondana no bwiga uko arabuyeho mbanga oriyo mushije unagambiro wanshitamisa kangira ati pastor mutono baso kuhinduka eki akansigara rubaje munonga tiyanyekerezo kukoresho ecya kandi namanyanti amazima hinabiga kunyizya kandi amazima hinabiga gukora ki abigashemeza nabwo ecyo in my journey nkasharamo kutamburana n'abantu abashemezwa amazima icyo nakikerezo mu mutima gwanje then no basa kumbuza entaro nazimanaginga entaro nkazimanaginga abwe mekago like nyowe mekago yanje nyeneho ka spiritual father wanje I can't be ashamed kumugamba Bishop Nathan Ibrahim Bishop Nathan Ibrahim akagumana ngara mwamani munonga nokoro video bonire hata mutima gwanje natunga kitegateko cyo kujya Bishop yaba nasima video zanje let me keep pushing nagarika natunga yo abandi abantu ababire bantera pasitaka video kawe kankwataho icyo cyakwinkareginga wagumana yongera mwamani then natunga yo naba pastors ababire bantera konka mwana we wagamba mazima to muri cyo cyonka natunga yo nabandi video wabo tagihireyo ntukuronda ntukukoma mweno mbintu ebyo ntabara mwabakunda haramunana abatekera nkacwamo okusavinga side rukunda mazima you can't serve two sides ngashara munagira anti as long as my Bishop Nathan Ibrahim is behind me as long as my mother is behind me as long as my friends are behind me let me serve them hati nyonka chwamu focus yanje okugiteka ari yabo ababire mbarebe bindu gukora kebyo mugasho nko kuna overcomingire nti abazugu banje tinga overcomingire abo kuba recently hariho bandumba nkaba nimpika gate yanje konka no kugira anti kina abasigazi banywani banje abakukira kwisha ku ntayayira ori yakisha kurumba atakumangukina bisha ku ntayayira mukama yakingurisi yake but I'm still on the pace eyo kugamba mazima shubanka kigamba nk'ekishuba by the way atananye umuntu woriyo no gamba nawe anye nkayikiriza arahanga ko bomushono w'amagara ganje ngundi yahandi murokore kandi umurokore munonga so nanye ninsimira urahanga nashanga ni interviewing niwe umuntu orukumanya arahanga na mainsaki ninga generation eri kumanya arahanga niyo twantu eno mbona ko abo ko bomukumanya arahanga nho bwenge burga nho umuhanda gwawe ngwengera kwiguka munonga so eminyeto mwe nabariyo kwa heru ntubekaregenga kwija hari rahanga mukamanya rahanga mukagendera umuhanda ogo ingira mwahurira ebigambo pastor Mutobi yabasa kuba natugambira nanka harigire na hata yahika na nebirunge bya nani mshaba kugira ngo tutaka kurozingire nanyira kugambe bice ebyo hiro nanka media azaba eminyete base kuba encouraged na kumanya ngo umbuherezo bwa media bwa technology gizire harimwe birungi harimwe kubasa kubatungura bukabatitya aha top ecyo kubanza ni nkeje opportunity shanga ngundia it's an achievement abo kwani ba pastor binja bariyoko konkari hensho ngabo encho tabarunzi wachuzinga munyo ekikumanyisanga I have influence I can influence someone I can motivate someone oshange yagira tukonka kandi onde pastor mutonganire ho nawe bafani banje bagira kibamwega ecya kabiri ngoberemu okushangangu nye no businji
ahinduka kutora hona bashanga hinaru kumanya in case of anything aronkizo barumwe nkabandi yo motoka yanje yasika motoka ya maziresika abaho abode yajati Pastor Muto aboji ngiye totafayo omwana tinda muhire sente yayirukanga yandetera amashuta akico cyanyambo kugira ngo abo ino woriyo no hiso mugisha nabona kuyambo mukira ko kubota gukora ki utakumanya ekindi ni connections shanga ngo hati nimbasa kugamba na Bishop Nathan nimbasa kumurebera ashahe inayenda utateire muna manu gona umuntu akwerondere nimbasa okugamba no Omega ntatire manu gona nimbasa kugamba na T-Paul ntatire manu gona oshange ni bandu recognizinga ze pastor abo kuba haroho bwiro Omega bwa kukira kuntera pastor nyende shara it's a big thing to me oshanga na shabiro Omega cyo twakiteka rubaju okushanga nguno basa kuboriya like nkeri izoba naba surprise dukushanga honorable Mwijike Francis apostingira ka video kanje takandebaga takumanya nabo echo media ngo biremu connections ahabwa content yanje positive ahabantu nyenda kushabe minyeto eri kukoresa TikTok let your content be positive noisha kutunga connections noisha kutunga emikago no kushanga nabantu mbakwesimu so kushanga bemerire niwe kandi bashitamire niwe yabare munonga Pastor Muto yabare kutano ubwire bwawe mwamuri nabake ara media alliance kakoba mwebare kutioningo no musubscribing ari YouTube TikTok naho ntubatoroho na X mwebare munonga eminyeto muihemu TikTok mugikose kuba positive noreba twa invitinga umbantu bona ntuzingire mu interviewinga omujogo Pastor Muto habwa positive mind ye ninga ibya kupostinga ninge bimurumu nabwo echo eminyeto tubendeze obusinge mwe bari munonga nahenderandi ambassador ngkongerwa ona ka honarebo yo mukama bampera umugisha